dispensami. Ma kira to mi amigo su auto. Amita Marcus. I am absolutely positive that in your commercial sex sector, whether it's the regulated or unregulated part of it, you have trafficking victims. The number one question people ask is, why don't victims just leave? Traficación of explotación de gente tá importante para sobre nós papiando de liberdade e a dignidade de ser humano. They're being beaten, they're being threatened, they're being raped. Não há se que mais difícil. Não tá bem. É decidir. Que tá bem. Chamir, vamos, vai. Chamir.